Mianke 12 ya utongolia bwa kaunti ya Tharaka Nithi na mibango mitaratara mantu mwanya tu marama edhere tumakina abere kwa magika gerwa ndeni ya kaunti ino 013 niyo kawadhira bambitane famina zwa Kimathi orabamu ndio kawatu watanite na tongole kadhomba kile mubango wetu wa rumuriro wa siasa orawa kainambra kwa kene nkagero ninjeri wa cheupe bari ya tongole kadhomba tu kumagao kaunti ya Tharaka Nithi lakini mbele tia dhinabra kwa tukilungu ya kirema ntumako na mubango wa rumuriro wa siasa kamba kumye burakore emwe mwetu kumagao JJ Palace na agonterechia tuka tuinambere kwa tuke watanagira amona tuke mbere nderechia tuka tuamberia na mantu makone na uthina mbere mianke eno 12 ya uthina mbere agao county ya Tharaka Nithi arende nyuma ya mautongole kadhomba kuinambere kwa maikuru kagiragu kwithiretwe kwina mirandi mwanya yithiretwe kinambere kwekirithwa na ingite thiretwe kinyanirwa na kiure kinene kiria kariba kiuragia mirandi eno kainambere kwewa ikirutha wali tukiambiria na mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguna no gutuambiria na riboti ino kwathondekirwo thirikari ja mathura ndikenda gutigira gwakira mukari na gukinjira no utungata bwa thirikari untu bobo kiambiria miaka 12 ya kuruka magirendi mweto athurana watwega tukaenderwa zera cia mana ende kuma devoration iramberia akari batethekete atakumane na thirikari cha county gatuga gagita kanthethekete mbore tutethi bubu nene kabisa ku Tharaka ikagita ka Samuel Ragwa ngavana wa mbere aguno toni utethi bubu wega kabisa agageciga mungekia Tharaka kamurika burakari batethekete kumane na thirikari akaunti ya Tharaka Nithi rungu rwa ngavana Muthomi Njuki utongoria wa ngavana na ntikubona wechachawa nonto ndikona maendeleo makaunti ni makendereana na Tharaka Muthomi Njuki naoka muyo akurume chingigana inu abutibicana we ere ruterero barabara chande ni kuma wandi chonde tano agageciga mungekia Tharaka akari kuma agageciga mungekia Tharaka ibomba kwethora bakirara mekana ni barabara chande ni kwandeni iracherekana gachire rungu rwa thirikari ya county barabara niyo nanda wetiaga nonda mutete ndegoranda ndenia mugongo mbumete gatunga tukinyokagerwa nara no tobera ito irera yigare ari nene turenda to danjere no nditwagia ba torothera twathura mutie batikinya wetu na baba na thena toto baringiari boti batija gotone teno tomwetie no aja tugwe chai tuinyire tugabwa mongi twathira kainya koro rungu rwa tongoria bwa ngavana Njuki imweche barabara cha county tiomba gukuruka kana iratingi chiararire ithena ya kwagia barabara ngerekana iri barabara ya tonyega kurungu Nthara iraya ararire nkurukia mianka mugwanja ya kuruka itombete kwithira kionyorero gwikirwa rami kiuria kuma kiria ngari muno atomeri barabara ino na kiuria kethira barabara ino tiomba kwithira kionyorero mona kwithira ngavana Njuki atigerie gitarika giteni giki Nyoka kwa nwaragia na ndosa twetigo tio tukaruta na wagumera tugutunenkanire mutoto pego nimbinyire bai na wagumera tunenkanire okereitheria mantu makoneni ogima bwa mwiri aranga bana Njuki no umba kwethoro gitongoria kiri sector ino cibitari mbingi agagiciga mungekia Tharaka ire rungu rwa utongoria bwa thirikari ya county itire na ndagitari bakugana amo na ndawa cia kugana muno tukireithiria cibitari ira nene agagiciga mungekia Tharaka ya Marimanti level 4 nyo ndajire njumaine ndi utie ndawa ndi ya kugura ndawa na ndawa ciringi monega utie ndawa no ngaya kumeria mburupeni pene nyato ngera muno omba kuya o akara umustila aringi tafadhali thirikari yetu nigere bwa kumbika nintendawa Marimanti nondo tiendawa cha kundumiaji manto makoneni na roje agageciga mungekia Tharaka kagita karanga bana Njuki aromba kura nombire kwethirwa kirikithiria kariba Tharaka akabaikira roje araimo chiandojire kire guntu mwanya agageciga mungekia Tharaka chiaomire na bubu bororiganerwa nkuruki ithima birabia njiro na jongo gonto kwanto bagerekana konyorwo yo gutari marei ibiagarurira birekirwa kandi mutongi wato kwendo chiringi 5 wona wake chiringi 8 kana 10 Muthomi Njuki atira ko wa Njuki loko wa Njuki miangereku Rojero murandi wa rukurini kereria ruraruthiretie nkuruki ya mianka 12 tojera monga kagitani gaka kinyaruro gitigo gikiuria kinene kiri thirikari ya county uyo turambirie mbere kinyangurana ananda ilo ndathirite mongo monda nitwe emudini na anabada arutaginya Daino
Rojo rugo 3 mwanga utata ngombesha. Ngote ya MC wa ngondi wandi. Nwe contractor wa kulini. Kinyaye munde royo na nwe kagira. Na eka roje myanga mirongo jere rukulini adokoma na royo rukulini myanke gana. Kwende mwanga kwa wadira itone tendona kuma America. Wa ndone akone kama matati rukulini agwaro rukulini iro doche ikaunta ya tarakaniri na re complete. Wewe mudani. Kwe roje bukona rukulini. Mantoni makonene rwangirwa kithomo thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi negerete wakaira ti macukuru indi amwena kwithirwa aciari baingi agagicigo munge kia Tharaka kabutikaga kugwata bisi gitaringe ka aciari abomba kwithirwa bakirera mikano ntobo kwaga mbasari kuma kiri thirikari ya kaunti manto makonene na urimi tagitaniga kabaingi barimi agantereja Tharaka batomba kwithirwa bakiona gintu mindani yao keririkanoa baingi baiwete kwanda nengo iri chabisi na icho gya kuria indi monkero batone tagare no ari kurire thuche thirikari ya kaunti arimi baba bakiaga buru thoko ya maketha mama thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi rungu rwa ngavana Njuki iracoka irambirie mutaratara wa kurima bamba. Thirikari iratucerithĩrie iratucererie yatucerithiria yareta mbeu iria incere na kiumia kigana untu nuntu mbeu ino cia mbamba na cia mbembe cia nguku iria ciitagwa sunflower na promisite kwamba tugacienengana ita rimwe na mbeu iria cigitwanenganagira kiuria na atiri ukaiwe ndengo itigo chura thoko embege thirikari ya kaunti arimi baba mabagachura thoko ata kuma gecigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna. Kiana kiambere ngirate mama gahana imwechia nyimbire chiraro ikino ni Mutharaka ni akaribago ntoko Mutharaka imwechia nyimbire chiraro ikino ni Mutharaka ni akaribago ntoko Mutharaka murithire wa Meru TV muntu ethiritwe ena kaumukara ya Mutharaka muntu ethiritwe gatene karande wewe Mijambe akawe Kaunti ya Tharaka Nithi iruthitwe ikabira inya iri icio kabira ya Mutharaka kabila ya Muchuka na kabila ya Mumwembe na era ya Mumuthambi kabila ino chiongo na atachiambangiria na atachiebithire ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi tumagoka ya maumbirwe antu magoka makwambiria gutwika antu magoka mboya bo magaukanire magogaukana magitwika magwitia tunyai Mumurambi agitia tunyai Mumurambi akerumirwa arumirwe tunyai mushungu arumirwe oba aria tunyai nebo arumirwe
bakibatokanirwa na Mudaraka obo magetigo makibatokana Mudaraka Murambe agitirwa Mukoma riu agwitirwa Mukoma nibo namo maba masokire mabadokana Muchuka na Murambe na Mwembe riu bau nibo mabatokanire na Mutigania ona Moimenti na Mugiko anto makena jibwao mamange makeli bwao ko gituikikana Muchuka na Mutharaka itamuntu na Mwaragina nontu bonthe bari baire baumite kirithe umwe Muchuka na Mutharaka makoragwa mari muntu na Muruang'ina ni tontu nake ithe wa Muchuka na Mutharaka ayo umwe etagwa Chiambugi kana Chabugi kana Kabugi wa buri antu ni mamwitaga bwao no ni wagurite akamaire umwe etagwa Chiangoi na Chiambandi nikenda Chiambandi etia nake Chiambugi Chiangoi eguruka Chiangoi niwe ng'ina wa Mutharaka nake Chiambandi niwe ng'ina wa Muchuka na maguritwe ni ithe wetagwa Kabugi gitene kabira ino chire inya chiare yangagata ng'ombe twakama tutaruga camukagieria katwae kagira ndeguni tukanywa yarura rikatukwa rikarutwa maguta na rikarutwa iria rikanywa haya mwera bantu ba kunyuka no kiusa kunywa mwera ugakama mwera ugakunda ya irio ririte mutu riu ukanywa riu na riu iruru kali atiagirwa mutu haya na ng'ombe igacoke kararwa ikauma ndamu igekirwa bantu kigumba getagwa kigumba gikaikirwa bantu yana ikagetatia ikanywa na mburi ni arinjagwa ikarutwa tara ikekirwa nyunguni mwero gakiwa ucuru ugakiwa gekirwa kula tara ni ukanywa ri mururu muno kere irio birabare yagaiko ari na chumbe gotari chumbe ari ni mudetu twari chagwa Daraka na le mutwareterwa mudetu mururu muno no akuma ragicho kwa mantu andungu nikutwarutagirwa umete kamba we kamba ni wari munyu mururu oyo waka Daraka kabali yange na kemuru utai mururu ende ni twaguraga ni utwarechaga kutari chumbe kabira ino chionthe ire inya cheinaga nyimbo ibwanene ende marietwa manyimbo ino magetwa kuringana na rwaria rura wa kabira yaragia urire tene kwa ina nyimbo cietagwa mburi kwa ina rwimbo rwetagwa igeci kwina rwimbo rwetagwa mweretho na rungi rwetagwa kigalu nini cionthe cia nyimbo cia Gichuka tole morito totabutaga tole morito totabutaga nenjokia mote itwararagi inone yakano etole morito totabutaga nenjokia mote twagitagatia twararagira akoro baugire muri wa mbobo ikwebaneria na aguno ndakinyithia muthia wa makabira maramare ndeni akaunti ya Tharaka Nithi na kanthi mbone chuchuke ingomba kumbira na ta Tharaka bebanagiria kana Muchuka buraumbaga kumunta mburi Kiripotera Meru TV nde kaunti ya Tharaka Nithi mbeta murimi wa mbogo. Ibwega nuntu bwari botinu mwandiki wetu wa Ntheto murimi
wa Mbogoma riboti ntareru imareru ikionanagiria bura mutharaka muchuka na mutharakanithi wonthe bura karaga kagita karaga tene kwina nyimbo cieta wa Mboboi kwina chingi cieta wa mithemba na mithemba na kwigwa twinthe itakatumite bantu amwe tulekana riboti ino ende tuthinara ntere cia Meru na arora wari munini wa Rais Rigathi Gachagua ethiretwo akinambere kwigwa Kiriunga kaunti ya Meru na ntere cia Ntobeto na ethiretwo akinambere kwa kiaragiria mantu mwanya tu makonene na thirikari ya President William Samoei Ruto na ethiretwo akionekana kugera minyiri ya gisiasa kiri thirikari ino akinambere kwigwa akimeneria rais nontu bwa kwinambere kwigwa kirutaga bamwe batongore kuma kiri thirikari yake muno nkuru kinethiretwo akioroteria kara na wari munini wa Rais Rigathi Gachagua na aliungeta ntere siembeno kanisani ya KKR Ntobeto ekiongo kanisa ya Bishop Kiranja ara watu weni ni atongoria ba Meru areo mumereria mata itekeo bunge no Dr. Laiboni amwe na kinya mumereria mata wa itekeo MC Nterigi nwe Kalulu kaitene ka Bishop wa kanisa yake aria na kobori tibombe kwithira ba ikathere diana kwa kanisa niliwaambia mtu atranya wajawasha tongo nje. Kama leo imekuwa ni kazi ya vitisho, abduction. Mimi mwenyewe nimefuatwa jana na mapikipiki, sio alikuwa anataka kunifanyia nini, lakini mimi ni mwanajeshi. Oriu akiwa kiribaraba kuomba kwetha bakiwa Kinya ntere Semero we akinya na tetera kwethira kialikwa ni MP Kinya uriko. Sisi wananchi ndio wenye kura, sisi ndio wenye kila kitu. So karibu nyumbani. Usio unaambiwa tusiende hii mahali tutasumbuliwa. Sisi vijana tumekushika mkono, ndio maana raundi hii tunasimama kuomba viti ili tuongoe hiyo serikali. Watu wengine wamekuwa wakitishia, wanatisha, wanasema sijui ya kuenda, hatuwezi enda wapi, hatuwezi enda kando, hatuwezi enda mbele, hatuwezi enda nyuma, hatuwezi enda juu, hatuwezi enda chini, hatuwezi enda kando. Wakasema hatuwezi fika Meru. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Ya kwamba hii Meru ni mahali ya kila mtu. Hakuna mtu tunazuia kukuja hapa. Niambie nyinyi wabunge, ati mnatuambia tusikuje hapa Igembe North, ati mtatupangia vijana. Hamujui sisi mlituona usiku. Mlituona usiku. We don't need permission from a member of parliament to visit any part of Meru or this country. Ene kaitene kau siasa ikionekana kuacha Mwangi bakiwa ati Chief Justice Martha Koome akomba kwethira kiabeliwa tene. Sasa wamepanga njama. Wiki ijayo Monday wanataka kumuondoa Martha Koome. Walitaka kumuondoa wakati Rigiji alikuwa kwa kiti. Rigiji akakataa. Sasa wanaona wametoa Gachagua, wanataka watoe Chief Justice wa Kenya Martha Koome kazi. Mimi nauliza rais, jamani, wani mama Koome amekosea nini rais wetu? Chief Justice, the first female Chief Justice ambaye tunaheshimu. Na manake mimi ni wakili, nimesema ya kwamba lazima niseme. Mimi naomba rais na wale kwaya masters wake tunaona wakizunguka wakitusi watu, wameshiba sana, sasa wanatutapikia sisi. Sisi ambao tuliamka asubuhi na mapema tukapigia kura. Nataka nikuambie, ulifukuza Rigathi Gachagua, watu ya mlima wakanyamaza. Ukafikiria ni waoga. Tunakuambia rais, wewe panga jama, ufukuze Martha Koome, na wewe ukae Nairobi, usikanyange hapa Meru tena ukifukuza Martha Koome. Negwado hicho. Nembo yetekera Martha Koome igato. Mtakubali? Kwani wa Meru mmekuwa waoga? Sasa hii wabunge ya Meru, Martha Koome anafukuzwa, wamenyamaza. Huyu mjumbe wenu mlimtuma kule akanifukuze? Mlimtuma akapitisha finance bill? Sasa
Martha Koome anafukuzwa. Senator wa Meru amenyamaza. MPs wote 10 wamenyamaza. Rais ulipigana na mimi, Rigathi Gachagua, mimi ni mwanaume. Wachana na Martha Koome, ni mwanamke. Mbona unapigana na wanawake? Can you fight your fellow men? Si ndio? Apigana na wanaume? Awachana na huyu mama. Na huyu mama anafukuzwa kwa sababu amekataa kuua mtu ya Yesa. Si ndio? Mtasimama na Martha Koome? Mtasimama na yeye? Huyu mama akifukuzwa, nipige filimbi mtoke kwa barabara. Mtatoka hamtatoka? No riu manto yakoni weta Karen na wete ati maendeleo yatabati kwithira yakira wa Nairobi interesa Kareni indi mutongoria bati kwithira yakiri wananchi na kubera. Need a meeting in Nairobi kujua mambo ya Meru. Na hii maneno ya kuhonga watu. Sasa hii watu wametukosea heshima. Ile pesa inapeanwa pale ni ile ya kununua madawa. Kuliko mnunue madawa mpeleke hospitali, mnachukua pesa ya madawa mnahonga viongozi. Na mimi nataka niambie nyinyi watu ya Meru, yule ambaye anachukua hiyo pesa imelaaniwa, iko na damu ya Gen Z. Si hawa ndio walisimamia Gen Z kiuawa? Si waliua watoto wetu? Si wako na damu ya watoto wetu ya Gen Z? Si ni pesa ya kununua madawa hospitali? Wewe ukichukua 5,000 ni sawa, lakini hiyo pesa usichanganye na ile yako kwa mfuko. Na hiyo pesa usilipie mtoto naye school fees. For too long, it must come to an end. Ngiripatira Meru TV kuma kanisani ya KKR Antobeto Kiongo Gembe North, Mbeta Mukiri Onkonja. Wewe ukichukua 5,000 ni sawa, lakini hiyo pesa usichanganye na ile yako kwa mfuko. Na hiyo pesa usilipie mtoto naye school fees. For too long, it must come to an end. Ngiripatira Meru TV kuma kanisani ya KKR Antobeto Kiongo Gembe North, Mbeta Mukiri fellow men, si ndio? Apigana na wanaume? Awachana na huyu mama. Na huyu mama anafukuzwa kwa sababu amekataa kuua mtu ya Yesa. Si ndio? Mtasimama na Martha Koome? Mtasimama na yeye? Huyu mama akifukuzwa, nipige filimbi mtoke kwa barabara. Mtatoka hamtatoka? No riu manto yakoni weta Karen. For too long, it must come to an end. Ngiripatira Meru TV kuma kanisani ya KKR Antobeto Kiongo Gembe North, Mbeta Mukiri Onkonja. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style ire kwenda. Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku. Nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi orowici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Mkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi. Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dimo kukurokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted.
Akariba Tharaka Nithi bore tayari ne Jumapili je imwe kwa imwe kuma JJ Place Chuka. Aja tukethirwo na Professor Erastus Joka uria ukumereria matagite kia gavana kaunti ya Tharaka Nithi, Daktari Mutegi Kabisani mwathikirira mantu ja economy thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi, Justin Kithenji MCA wa Magumoni, Catherine Diongo murongamiri munene wa Hot News, Jerry Ng'ara MCA wa Igamba Ng'ombe na Safu Msanii mwini njorua kuma Tharaka guatanira na Njeri wa Cheupe agichunia tongeria bakuru muriro wa Chiacha ugakorokirwa ugeja kwithira no guchwa antu aega akorea agonywa ona kuthithiria michemanio ukabio na beyond Pix Hotel na Nyuki. Pix Hotel ni thagiro wairi na nyomba chia kurara na indhongi chia mithembe thatu: Standard, Superior na Executive. Koroki kuri na nyomba chia michemanio chiomba kuju kikundi bianto magana jairi. Rooftop nayo ni thagiro iri na kwa gukara na ukionaga Mount Kenya, Abadeas Ranges na Lodaiga Hills. Kairi Pix Hotel ni thagirwa iri na gym, swimming pool ya Roger wa Murutera, steam bath, sauna, ona massage na beauty parlor. Outdoor Fitness Center nayo iri na kieni kia michetho na team building kuthithia michemanio, merano ona biatho. Oku ukethirwo na low ropes, high ropes, zipline na outdoor gym. Anto bomba kuthithia camping na maema oku. Pix Hotel bali na kambi mwitone jo Mount Kenya na aria baikagianto kuthithia forest camping na kuthoma mantu jama ingija guchia kakirime karie na mitorire. Nkoroki ni babangaga gwitia kirima kia Mount Kenya Mwanka Point Elenana iria iri mita ngirinya magana kenda ja 85 kuma level ya area. Pix Hotel na Nyuki iri kilomita 3 mbere ya gukinya tauni ya Nanyuki umite Bwamero. Kumenya manto nkoroki ringa thimu gukorokira 0711 969 690 kana 0782 426 689. Email ni info@pixhotel.co.ke na website ni www.pixhotels.co.ke. Pix Hotel na Nyuki, beauty and taste with nature. Mwaka jo mwaro na matuda meru kimero kiugira atiri ukethro timendene utitaragwa na thani mugakurukirwa ni matuda mega tara tukureterete Meru TV nitukinyite na tukureterete mantu mwaki oningige kauga atiri utembizie tiri nema ukamenya otithie ona twaraniria yange ni ndeni ya mubango yoro muriro siasa imwe imwe kuma JJ Restaurant akuwe na Southern Star Circle Chuka Town kaunti ya Tharaka Nithi tukaraniria turani biuria na tubichoke tugikira tungeria benura tirine ndeni ya Meru TV na Dere FM we nani Jerry wa Cheupe. Akariba Tharaka Nithi bore tayari ne Jumapili je imwe kwa imwe kuma JJ Place Chuka. Aja tukethirwo na Professor Erastus Joka uria ukumereria matagite kia gavana kaunti ya Tharaka Nithi, Daktari Mutegi Kabisani mwathikirira mantu ja economy thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi, Justin Kithenji MCA wa Magumoni, Catherine Diongo murongamiri munene wa Hot News, Jerry Ng'ara MCA wa Igamba Ng'ombe na Safu Msanii mwini njorua kuma Tharaka guatanira na Njeri wa Cheupe agichunia tongeria bakuru muriro wa Chiacha ugakorokirwa ugeja kwithira no guchwa antu aega akorea agonywa ona kuthithiria michemanio ukabio na beyond Pix Hotel na Nyuki. Pix Hotel ni thagiro wairi na nyomba chia kurara na indhongi chia mithembe thatu: Standard, Superior na Executive. Koroki kuri na nyomba chia michemanio chiomba kuju kikundi bianto magana jairi. Rooftop nayo ni thagiro iri na kwa gukara na ukionaga Mount Kenya, Abadeas Ranges na Lodaiga Hills.
kairi Peaks Hotel nithagirwa iri na gym, swimming pool ya ruji rwa murutira, steam bath, sauna, ona massage na beauty parlor, outdoor fitness center, nayo iri na kieni kia michetho na team building, kuthithia michemanio, merano ona biatho. Oku ukethirwo na low ropes, high ropes, zipline na outdoor gym. Anto bomba kuthithia camping na maema oku. Peaks Hotel bali na kambi mwitoni jwa Mount Kenya, naria baikagia anto kuthithia forest camping na kuthoma mantu ja maingi ja guchia kakirime karie na miturire. Nkoroki ni babangaga gwitia kirima kia Mount Kenya mwanka point elenana iria iri mita ngirinya magana kenda ja 85 kuma level ya area. Peaks Hotel na Nyuki iri kilomita 3 mbere ya gukinya tauni ya Nanyuki. Umite bwa Meru. Kumenya manto nkoroki ringa thimu gukorokira 0711 969 690 kana 0782 426 689. Email ni info@peakshotel.co.ke na website ni www.peakshotels.co.ke. Peaks Hotel Nanyuki, beauty and taste with nature. Mumero itwakwigire wirane ati kagita konde ntugo chionde tukenza nkuri enkwego na gukirania mpingo na kubura mpingero na gukinya ibingithio kwenjela ibobi ukinyithiria nteto ora cio tukinyela Moroto wetu na ukumenyithia monthe mara makuthina mbere nturani yaku ndeni ya nthiguru na kinya ome ya nthiguru tukinyite mpige kwagirithia bobo. Mumero augire waigwa gempe kamutomwa kuri na nkireba iri na mungenyo niria iri na mwambukirie no tubo nikio gitumi turi Meru TV twirebete na biashara betu waka karamata turi amwe kumatia uguri na wendia thokone cietu. Meru TV ni twititinkathi kwagirithia uthomi na wandiki bwetu bwa nteto turi ruone na mwankando ya ngine cietu cio kamati. Kawethire bambitani Farmers wa Kimathi watanea nani kirimetha yetu ya ndeto ntugo chionde cha Jumapili, Jumatatu na Jumanne ngikumenyire bora kuri kirimetha yetu ya ndeto ugoro na chentugo cha Jumatano na Alhamisi owatanea nani turikane kiri mubango waturinge emerukiri tukirida mangatheti na kumurika bora mugongo othiete na mbere ake agakiri Meru TV. Ogwatanira nani Dennis Mutuma ntuko chionde cha Jumatatu na Jumanne ndene ya nteto cha Meru TV rukiri nkoroki tochamania ntuko chionde cha Jumatano na Alhamisi kiri nteto cha Meru TV ogoro Watandira na uni tirimbabu kuma Jumatatu mwanka Alhamisi kiri nteto cha Meru TV muthenya kumenyethia urakuri. Watandira nani Njeri wa Cheupe ntuko chionde cha Juma na Jumamosi ngekuretera nteto cha Meru TV ogoro na ntuko ya Jumapili kiri mubango lwa rumuri rwa siasa. ugeja kwithira nuguchwa antu aega akuria agonywa ona kuthithiria michemanio ukabiona bionthe Peaks Hotel na Nyuki. Peaks Hotel ni thagirwa iri na nyomba cia kurara na inthongi cia mithembe ithatu: Standard, Superior na Executive. Koroki kuri na nyomba cia michemanio ciomba kujuki kundi bianto magana jairi. Rooftop nayo ni thagirwa iri na gwakara na ukionaga Mount Kenya, Aberdares Ranges na Lodaiga Hills.
kairi Peaks Hotel nithagirwa iri na gym, swimming pool ya ruji rwa murutira, steam bath, sauna, ona massage na beauty parlor. Outdoor fitness center nayo iri na kieni kia michetho na team building, kuthithia michemanio, merano ona biatho. Oku ukethirwo na low ropes, high ropes, zipline na outdoor gym. Anto bomba kuthithia camping na maema oku. Peaks Hotel bali na kambi mwitoni jo Mount Kenya, naria baikagia anto kuthithia forest camping na kuthoma mantu ja maingi ja guchia kakirime karie na miturire. Nkoroki ni babangaga gwitia kirima kia Mount Kenya mwanka point elenana iria iri mita ngirinya magana kenda ja 85 kuma level ya area. Peaks Hotel na Nyuki iri kilomita 3 mbere ya gukinya tauni ya Nanyuki umite Bwamero. Kumenya manto nkoroki ringa thimu gukorokira 0711 969 690 kana 0782 426 689. Email ni info@peakshotel.co.ke na website ni www.peakshotels.co.ke. Peaks Hotel Nanyuki, beauty and taste with nature. Mwaka jo mwaro na matujane kimero kiugira atiri ukethro timendene utitaragwa na thani mugakurukirwa ni matujane gatara tukureterete Meru TV nitukinyite na tukureterete mantu mwaki oningige kauga atiri utembizie teri nema ukamenya otije ona twaraniria tiange ni ndene ya mubango ya rumuriro siasa imwe imwe kuma JJ Restaurant atwena Southern Star Circle tukatau kaunti ya Tharaka Nithi tukaraniria turani biuria na tubichoke tugikira tungeria benura tirine ndene ya Meru TV na Dere FM we nani Jerry Wachepe. Akariba Tharaka Nithi bore tayari ne Jumapili je imwe kwa imwe kuma JJ Place Chuka. Aja tukethirwo na Professor Erastus Joka uria ukumereria matagite kia gavana kaunti ya Tharaka Nithi, Daktari Mutegi Kabisani mwathikirira mantu ja economy thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi, Justin Kithenji MCA wa Magumoni, Catherine Diongo murongamiri munene wa Hot News, Jerry Ngara MCA wa Igamba Ng'ombe na Safu Msanii mwini njorua kuma Tharaka. Gwatanira na Jerry Wachepe agichunia atongeria bakuru muriro wa Chiacha ugakorokirwa ugeja kwithira no guchwa antu aega akorea agonywa ona kuthithiria michemanio ukabio na beyond the Peaks Hotel na Nyuki. Peaks Hotel ni thagirwa iri na